nako lesiko bathi kusasa uyaqala kubona yini ongafisa ukuqala ukubona qala nje ukuthi ubona manje this nayi lento Wow. mfethu Yeah, namu sasuyabona yini ongafisa ukubona qala nako konke lokhona la emhlabeni yeah, ngafisa ukubona mama wami. Ngafisa ukubona mama wami ngimbuke ngithi udlulile ezintweni ezibhlungu lahlatshwayo. Ngiyabonga. Sengiyakubona man. Nguwe lo uphilile. Uthi Ya ngoba lo ya mama udlule ezintweni ezenzima kakhulu. Yabona uzele mina ngedwa lo mama. Ngedwa zwi. Akekho umntwana naye ngaphandle kwami. Naye bekathembile ukuthi mayekhulisa lo egcineni kwakhona uzo benefit ukuthi umntanami sengumkhulisile and ungumfana lo mntanami lo uzongakhela ekhaya uzongenze uzongondla but egcineni kwakhona umntwana akasabona emehlweni kwadinga ukuthi alahlekelwe ngumsebenzi waphinde wangatholi nezimali zakhe zeminyaka nje kuningi okubhlungu okwenzekile kuye and angikhona ukuthi ngingangena ngakuphi ngisize ngakuphi ngoba waleyo company bekasebenzela kuyo abasekho laba bebasebenza kuyo imali zakhe nje vele azangayitholi zabo provident fund azangatholi lutho so umuntu nje engafisa ukumbona nguye ngiyobonga nje alright impicture nasi lesimo uqala kuba kuhle ne kubangani my friends bokunjani bebefisa kanjani or lokishi la uhlala khona ya la ngihlala khona azange babe khona but laba bengisebenza nabo they try but bazamile bazamile ukuthi bafike bazobonisa ukuthi abakangilahli bafike impela ngiyakhumbula ngangilele embedeni bafike bashuthi nje basho bathi mfethu sizoba nesihlanganiso sibone siphathelani sifuna ukufika khona lapha ekhaya sizokuhlola ngempela bafika bafethu engangibona ngangiclose nabo emsebenzini ni operator nalomunye beka operator nomunye yimi ngamfundisa umshini afike ecompany lo munye vele bengimbiza ngobafo ishe bafika bobathathu nje lo munye wazi wafika naye wathi awuthi ngilalela eceleni kwakho wangena phakathi eyibhuti nathi ngiyabona abonisa nje lothando labanye bahlala la enyaweni lomunye waza ngapha ngasekhanda lokunje sixoxa basho bathe mfethu sizokubona man ngathi ungaba right but ke ekuhambeni kwesikhathi nabo ngabantu badinga okunye ukuthi impilo yabo kumele ichubeke but laba abangani bami benginabo la emakhaya ayi namanje basacheshile umuntu kwale angibone ngihlezi ngaphandle ngoba kuwe kwaba nesikhathi ngivalekela amehlo 2015 yes but 15 July ayi angikhohlwa ngisho iday 15 July 15 July avaleka lamehlo so noma bandlula bangitholela ngaphandle sebasaba ngisho ukumbingelela kubona nje sekunalo ukuthi ngathi abangazi ngathi hayi isimo ukuthi basaba or nokusaba nokuthi nje sesizokwenzani ngaye ngoba babona bebathi makudlala ibhola bazi ukuthi kumele bazonginokhela ukuthi mfethu siyadlala manje ufike egroundini manje so mase sengiso bayabona nje ngathi manje siyayibambelela nje yabo kwesinye isikhathi bengize kube yimi sengingcono sengizizwa nami ngicele kulabo bafanyana abancane mina ngithathe ngiyongibeka le groundini manje ngiyolalela ngendlela nje ukuthi ngizwe ukuthi kuyadlalwa yini yabo bese ngiyabona hayi ziyabuya igenge zangithi awungitshela like ungene kulesimo lesi intombi beyisekhona or yo mfethu khala lithi futhi hey mfethu yabona ukungaboni yes ayikimi ngamngena kumnandi bathi masungaboni noma wagula mfethu funa wazi ukuthi lo muntu loyo uyokunaka yini mfethu kunomuntu bengitshela ukuthi nguye engiyofanayo engiyoshada naye yes futhi ngangibeke imali mfethu ukuthi ngamtshela futhi ngathi
ngifuna ukulobola wena. Wathi why kanti ungathengi le velocity yakho oyithandayo? Ngathi mina ngifuna ukuthatha wena ivelocity umfazi wami wesibili. Ubosomtshela sewula kule simo ngisabona. Usabona? Ngathi ngangibikela. Nami ngisafuna ngathi ngangibikela mfethu vele. Why asho njalo ekubeni? Ngimtshela 2014, 2015 sengizovaleka amehlo. Ngicale ukuthandana naye 2011. Mfethu. Mfethu. And ukutshela ngisabona. And nawe uyabona ukuthi phela la akusiko lo. Akusiyo impendulo anganginika yona le. Kule minyaka lengaka. Akathi yenza lokho ufuna ukwenza. Mara nalo lelo futhi ngibona sahlala kahle. Hey, bathi wangitshela nje lokuthi hamba uthenga ivelocity yakho. Why ufuna ulobola mina? Athi umfazi wami esibili ivelocity mina ngifuna wena. Ucela nguwe. Kuthi nebe ngekho lapho. Hey mfowethu. Wabakhona nje lezo ikhathi futhi noma ayifila lokho kungizwela lokho wabakhona cha 2015 wabakhona mara kusasile uthando 2016 ngoba 2016 ilangathi ngiyalulama khona ngalulama ukuthi okay sengiluleme ngoba I was going through a lot. Ama-feet aziwa yimi, ukubanjwa yilwane kwaziwa yimi. Nje mfethu kube kuningi before kuze kufike isikhathi ukuthi angiboni. Kwaze kwadingeka ukuthi ngoba enhlizweni yakhokho wami bengiphila khona. Ukhokho wathi next ngamane kufe mina ukuthi kufe emntukulwane. So ngiyabona ukuthi kuze kuphile mina ngangimele ngikufa mfethu. Mina ngibuye ekufeni nginuka kufa. Lazi ngqulwini la ngangicecebuka la. Yini inkinga mfowethu? Mfethu angazi into bebangenze yona ukuthi yini and ngoba ngiyakholwa. Ukholwa kwami ingako ngithi mfethu ukungaboni kwami emehlweni ingenxa yokuthi udokotela wangishaya ingozi la ngemuva. Ngoba la phezulu la bathi kwakune drip eyifakwe khona. Emncaneni bami lekhanda bathi lali ngathi liyindingilizi. So babu wami ezama njalo ukupotoza zami kulibhini. So yiloko engikushoyo mangabe ngikhuluma nabantu. Angibatsheni ngendaba zemithi ukuthi ngiloyiwe njalo. Angisho njalo mfethu ngenxa yokukholwa ngoba mawukholwa ngeke uze usukele umuntu angimbonanga lo muntu angenza leyo nto le and angimazi. But you believe ukuthi lokho angakhona? Yeah, I believe. All right. Yeah, I believe mfethu ukuthi uganga ukhona. Okay. Yeah.